clear tu te tuk chuanuam le vekule tun tuma chuan Spain tran tu te tan thulo mum tak hre tur aron vele ta Spain team hian semi final lut vele ta yin tukina an game khel ti taila nizan za light pel te po anizok hialang chu Belgium an king pui chu goal khatin an ne rampani tein ma chon tur hen nga event arlo angreng khop maya Spain team hi kan hre tangin Portugal team ne chunga tun round ron lut an ni ya Belgium team lam hi soifo to ang khanin politics thil chungchang vela wanga an game ma sa zo ka boy chem mai kha an ni ya ma se ol sam takin USA kha an ne ya tun round hi an ron lut ve bok rampani te in ma chon tur hen nga event a hlo zui ta hle ane head to head lam kan clear le tani ero chuan Spain team an chung nung zo ka tun truma po a chung nung zo ka an ron tang zui le ta ane in khel pumpui thlira hian Spain hian goal shot tum som pariat ngot mai an nei ya target a shot tum riat nei bokin Belgium lam hian goal shot tum nga an nei ya target a shot tum ni an nei ve bok ball possession a hian Spain team an chung nung zo ka in khel chung zong hian 68% ball changin Belgium lam hian 32% an nei ve boka ball pass dikonga po Spain hi tum zaruk samru pathum in pass dikin Belgium hi tum zani somko panga chau anin pass sa hemikong atanga han chut po hianin chakphu zok an chak kan ti thaihin arin nom kha in khela han Spain team in atir train game la an chhop chuak ngala Belgium team lam hian an ngam lo angreng khop maya chuti rol chan Belgium team lamin an han counter thut thin phei kha chhla ve tak ani ya Lamine Yamal mot mai hi a game khel a mu nom thina ma se gola thok chok thailo lutuk lai ero Spain team hin an la tur angem tin amari kot po hi a chezui ngem ti chu zona lian tak ani ma se khel shrimshima ero player mu nom ber ani ti achiange rampani te hi Sophia Stadium Los Angeles anin machona USA ni hin amuna hin mi pui sing sari zali somko pani anpung khoma match referee Michael Oliver ania in khel porin ai takin akai hroi thaviawa amuna mi pui hi an khat veka in khel bo rok po asang hul le a in khel result lama lut chho ta ila he in khela hin first half minute somni pakhat na Belgium tarnung tal boinang ching Yamal chan ding lama boxa bolu puyen velam kila athroi ngala goal mauta kallo che chen hei chu yom tak ane minute som thumna team goal kan muwa dinglam sira Pedro Porro an ball thata ka lu puyen anunga ding Yamal chu ball apeleta ball perle thi Yamal chon alaya Porro tan thu ball ape phei vele ngala Porro hian alaya ball alira da phei ngalin ball lir la hi deni almost an gola apeta korto chon thatakin alo dan sak mase second ball anehya ball perle thi Fabian Ruiz chon chiang zeta gola pet lutin sikhat fa yin ma an hroi zuita ane heminu hian Lamine Yamal bok alang sar chun zom le ta minute somthum pali na Yamal chuan a mu nom zelan tir le yin Belgium tarnung lam bum phai pop maya an lo paltlu box portrait free kick lo chuakin free kick ki amange chon apeta velam kila petin a hlo le amai ro chukor tu bokin thatakin alo dan sak le minute somlina dinglama Lamine Yamal di ke per chu abuma doku po bumzui le ngalin dinglam kila ball apet phei ngala hepo gol mauta akal lo le che amai ro chu doku le di ke per te abum phei vel hi chu mu nom tak ane commentator point bon atingang mai minute somni pahanna fingzetin di Kevin De Bruyne chuan kastak ne tan dinglam sira ball ada luta hei chu pui tak ane Spain player te po an hoi hu maya a thiat chiang ve em ane ani hian alaya ball cross phei ngalin di katelere chung gola ato luta moi tak ane ani te po ya che thakop maya an coach in ke Romelu Lukaku aya arin zo kha ania aring so lo le first half goal dang lu Belovin antrina goal khat ve an nei zuita ane second half an trana minute somnga pahni na Kukurelan ding lama ball lu puyen Yamal tan ball ada keu maya
ani hian dinglam kila ball throi phei nga lin goal mota akan lo le pek lemin yamal avan doi le minute somriat pariat nai ro goal alut le tange nge ya be seilo takin kubar si chon hla zet ateng goal shot thatak aron nei thut maya debit quarter ron thlak tu lemon son thataka lo dan sakin ani point second ball anei le first half a goal an chu ang deuh chin goal an chu le ya kubar si goal pe thi kan soeng khan lemon son lo dang perin ball per hi Portugal la ka hun top don tre pa chakna goal khung tu bok Merino chung goal a apet lut le ya goal ni goal khatin ma an hruai zuita ane minute som go panina Salome Carson veilama ball lu puhin alaya ball across phei nga la Unai Simon Talboy to ma se Lukaku chon apet man teu khop maya Laporte chon Unai Simon hi chanin alo clear chok mana hemi nu hian thil thleng danglam om zui telovin Belgium avan doi zoka tangin kan mang thra a thleng sang thei tura kan rin zinga mi Spain team lam eroi next round an luta next round a hianin soita kang khan an machon tur akhir do na France nen anin machon don ane record tren khata lut taila Spain hi an bon khop maya kan soi vo to angin semi final hi kum sang ni som nu avoi khatnan an luta sang ni som khan an champion na khamit nu final semi final an lu le matsak ber ane anni hi European champion lai anni ya semi final kan soi takin an thleng le ya European champion anni no semi final an thlen matsak ber ane unbeaten record po an nei thra tum som thum paruk zet nei to hin azonin Spain team hi ne tu tum som thum paruk chung anom talo ane record an nei tha khop mai ten tournament chunga hianin goal khat chau an la chua ni zanama an goal chua kha tournament pumpoin goal an chua masak ber ania abak zongai ro clean sheet an nei vek ane Mikel Merino mol mai hi super sub kan tereng to hin arinom Portugal laka bench atanga ron lu chungin hun top do na goal akhunga Belgium laka po bench a thu hin bench train second half a aron lu ta chakna goal aron khung le Portugal le Belgium laka chakna goal hi bench atanga lu chungin akhung ve ane a superhero angreng view mai Lemin Yamal hikum som pariat mi ani ya World Cup quarter final khel thei masaber ano pang ber record kan tiang kha asiama kan soyangin tu din hmuna hianin golero ala thok chuak tamlo angreng khop maya player munom ber ero ani chiang hle Belgium lam hi World Cup train no chu anita match som pariat antlom lova ankal zone nuwa anron tlom vele ta ani dikatele rele korto te an mu noma mase korto kha minute som sari pakhatna liam wanga lak chu angai ta ani World Cup a hianin voini anin machon ta kumsang khazako somriat paruka han Belgium hian penalty pe ta nena anchanga sang khazako somko Spain hi 2-1 in anchaka tuntruma ero Spain team chaknon lehin goal ni goal khat bokin anchak leya World Cup history atumthum in machon ta yin tum khat anin drowa tum ni soita kang khanin Spain team hi anchak ta ane Spain team ina an machon le tur hi soita kang khan a hau tak le dona an machon tur hi France team an ni dona ale lam zong tak chon anga hlel angreng phian mai coach pani te an fakum du nang reng khop maya kan sei photo angin De La Fuente no ya Spain team hi an mu nom thlota ani le Spain hi churem tura duan kan han tiang kha an ni chauta zel ani kan sei to ang kha nin ram pani te hi ram tha tak ti kan sei reng to tur an ni do na Spain team big phei chu De La Fuente no ya European champion lai ni thei an ni ya an champion dan po apui ze kan hretlang theu o me kumin FIFA World Cup po he team hi kai hruai tha tak zeta inkhel munom tak an la chop chuak chauzel Rudy Garcia pokan dan niam thei chuang lo anga an ram team hantlak pui to ma se ani hi chu fakreng to tur aniang kumin FIFA World Cup khel meka group stage an khel dang kan hretlang anga beisen phau don lo emani chu ti tur hopin an che ma se la 6 rin kan han tiang te round of 32 chawa chun an munom tak zeta a huai po a huai na ro e round of 16 a khanin kan la hretlang in arinom khamituma hang Kevin De Bruyne te Jeremy Doku mai bhaka
alo man thiam to sa Romelu Lukaku te chu ben cha ada heti chung hin USA laka game an dominate theya soihlo takkara Rudy Garcia hian a team hi achak pui thei ane tuna quarter final aram thatak Spain team chu an machhun leya an golden generation a an thatok lo tia kan soi hian munom leya world champion ni thei tura ngai European champion lai laka po game an khel thei phian maya Rudy Garcia hi afak hle ane atlang kum na han nei le taila tun aning khel choing mozong tak chon a munom leya train khat ta ne ro Belgium hin an ngam lo deu emani chu ti turin ane ma se Belgium team khan an ngam khari nom lo sa shima game munom takero an chhop chuak chiang ane inkhel munom bertia soitur ni lo ma se Belgium team in an khel theidan turang berin an ronin rema chuta chun an hlo tling teu lembok ane Spain team lamero an that nga in an tharenga an tlar hnung lamero ala phui lo dewe moti thei ani ya a pop vele zau train ane abak chin hi chu han sei se na tur lai anom lem lova inkhel pumpui thliara po chak phu jok an chaka inkhel munom tak tukin zinga kan mu ane game khel chun zom ani chole zel dona zanin lama po inkhel thlir tur omle donin naktuk zing lama po munom le don boka chung hote po chu kan thlirin kan ngai thla ho chole zel tura be sei taila thange inga po chuni ta se thlir tu te ga channel min ngai lut sak thina in chunga lom thu ka sei tak meu ani inkhel munam tak thlir zel turin du sakna ka hlan chewa like share le subscribe te po hamin hanti sak le ta zelula kalom leyang voin chun lama te po football thuleng te po ron ti chhole katum dhona tun tin hmana po handa le tur thatak tak om nual boka chung te chu thlirin kan ngai thla ho chhole zel don nia